أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Kwezi wanama maislamu watukufu wa Komor ni mjihundao honda mwe Komor makatika o donatsa wanji tamke inu anu wajundongo nze mwe Komor wa Komorika umhane kawaida hundunga harumaze barnamaji za hangu ngamu mtosoni hezento za Kiislamu nimwambieni salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa Komor watukufu hamande helikao mono siyafishe mada ya bonga sinansumbili ya husiana na banki kao ibulwa Komor. Ni banki ila banki lo bonsi jura nguhali iluamba SNPCF shay banki la wajau ila banki kaweka namba wahunu wakati wa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi banki la kaibulwa bonsi juban wenjua hatuata rengwa mali mimi ndekino andu wadhulumiwa ze mali oharmwe banki ya Jabaya hunu parido kala Chapelle ika Marseille hawika Stalingrad nsoshele ando hunu Paris almurade banki ya jende ataibalwa zemali zatu zirengwa mimi tirengwa mali yabo atatsono mwana yanziha yabo kayabahe harengwa mali zitonchasho harmwe banki hiyo Marseille harengwa mbese hamba habaliliwa ikana 300 euro wajawari baliliwa kati wazali banki yo jazao Komori na ila banki postali ya kaudo sahilisho wa manga hunu kamrende Komori yandere ngemna riali waahe benge wakaurengo nyishurunyu inji haukari kauona haina wakati wafanya movema benge ngoto mapesa watoko dorengo entere wakafreza kaurengwa ekaho nde huretire mapesa wakafreza kaurengwa buhari yabo ajao shem Komori haka jantize kawaida ukaya kairizo anabahi donc waja ondaba hawa yungua waifanya mbawa mbili embawe nzima ibaki nsujange parawe ndini enzima tsaila ijeni kwa mwanamsho hatu ikawo harmazerezo sosiosi humjua daika hamadi ikawo mwanamsho hatu wa hayati uonde ulo directrice mono juzi titie video ikawo mhezaji wa hatu amba malha hainde haka ufanya publication ya onese banki ya nyumenila titia mafoto maili yaho wana wasma nazali kusudi haukaya wana walao waili walado wandu walone marshahe bankila wala njamba ngoma aksioneri haka unsujwe kango maksioneri omoni nsuju waze nongozi lo honsi ni mombani waheze ndongo shamjoka walado wandu wafavorizewa harumaze marshe zahe banki wangu mimi tsirenge haukaya banuga bosu alalo ziro wa Komori ya bidiri juu wa Komori rimankiana namna ya hanzana wa Komori rimanke solidarite kao yo izalihana no warizaya warijuhu riwono harmwe miji riwono harmwe mabavu lewo inuza nongo izo jazi shavire harmwaze sensi pia hata mkomori leo katutsa haone mananya yondwani njema zende hata muza mbabanu rinjia hata harmwaze shughuli wabanu kwa furaha ngamwanawe majimbo atu ngaole one wambanzi wa hatu majimbo ya utsimbuliana majimbo ya udezana balazila famibino ndo walolane shabala arimbabahe mwana mshaunza zahe mwana mekaja kahanza ebenga abo ndo tsokwando atungole jimbo na atsodea yendo la chizora haranguzi josu hiji olande jirani kaja kahanza yeboze njema za hajano wenji wazimiliango tsahatso uzanza donc ngamazoni mwambio nukaya ila namna ya hero ya Komori mjana ila wa harmaze frontiere aba haka batsi frontiere nga si sans frontiere harma uyengana wangu mimi tsirengea hadi okosi kwa leo ngamjori hadisi harmwe mada yinu yahe banki yinu ikao nsina mbandongo bo haribani ya urema mndu haukayahe ni njema na zunde Komori shekari jarenderi constate rifanya za investigation za hatu rihundu kabala zila ndabo zila tinjema za nzo zunde Komori shawala nduanzoa wajewa hame mwana mkomori ngarjo zamba wajau ileni mri yake ajour nezi jirio jumba hamandali ila rijibiwa deja ye decoration wiyo ya utokana jumba jalila bonsi juu yo nuru ala nur lilona wana wa Komori a 100% walirumishi hao yo zaida ukabo wana wasomo shakari tuhanza rifanilwa namna yokale wo yinu ya mkomori ya doji yenga hizo ya tsahazirikeza armwensi yahe
yode maneka utsrenge mada yinu ya husiana ne banki yinu njera mbebanu shakaritu jarireme ngari jori yeshelezize izo rasari juwao harumale jumbalinu ilo wandu walitendale o warekebeshe hauwende heki nyume ngasima kapablo javanu rambuwa komori onsi pia haukeheli majwa mapara malha ya jafanye pibuyo kaya mbua shirika la banki kao ngilo la swifa la uswana la ujuza na banu nyumba sindeze swana shande na mna banu mrujoka na nyumba ibaha rangi tulazeme pia ivuju yotsi nyumba wojoka namna nyumba toli humlekeza utamba godorongo la lomo onsi kutsuvuja yondo mando wa nyumba ebenge siri jarambe banu harumwe suje amando yinu nde suje njura takeban nje harumwa suje abili dezanongo za tusi wa Komori ne shengo riloni show entre nous mahususu tijana suje ababan tasi ya husiana no wamanga no wanrulo masiwani yeheli mratwanza one mananya ye ulomanga yesi hendo no mananya kaja paro jamanga no ngushindo ndubango havaya ngushindo hajifanye mbanumba hashindo ndumba maishange niyo hajikaze mnaduka mrungu fisiriho boya kabaraka tsomanga kaende mwambio ya mdandale boy gahola mangeka ole winu hafanye jitadia kariti jo wajuzi shale we mangangu shindo hende Komori kadondaru wala hende ya wahe bonde mba nariali wa humsango wala hende ya doze boya kaye mwanama hau mzaza hauye waengwa nzo afanyeze ndao marengweni wala hafi wabasi ujofu wa hunu mraro maitasi he makati mgu juhundo harma circumstances za ukamdungo ndo Komori kadondaru shabale ulo Komori bahasangu kusuriho bomgo ya ujani ila yonda ubulana ya mawashinda unromae sha yonda Komori boya kaula side mwana wa fulani hau boya kajanende ya dope mbenduo hila ndio waja wahunda maisha ushindo hende wawe zenongo izo pia zifanyo kam Komori hakansi na rohombi izo kazitulekeza bwana wa Komori izo kazitulekeza bom Komori helika ngamina video banu amjoziti yaho soniho zama fundi watu wakaurongoa waonese ranguye mbanche heli mdabidie vame ranguye mangaze sifa zahe leonoba nuzarejei izo pia nganzozi kenasu hile Mkomori ya rengelaiti zabari hindi ni rarejei harumadara jamada yinu rabalaeshe erohombi wa taraja mangaba haritolomo hazini rijitomo hazini rijifitinio hema karatasi ujoho na mrume na mrumshengo ashinda nao ngwa manao kwa nao manaho kabalango na wanawa ajodoba kiondoma hakama wetsahana mna yaho wana shabala mdungura mbionde ambo kabala mide na mnika karatasi rekade mruma ude mrumshi shabala mdungura mbionde ambo kabala ola deklarwani mjombahe baloa na laksa hahe zenongo izo sa zirenge harmensi inu ngasi harmero humbiyo ebengeze mada izo zombili bwa Komori ngazikao buna tsahuye mfumbili ya leo inu rihadisi rizionese rilamlane risane rirejei harmeka waida hemana Mkomori neze mara thabidiri zile hosonu wa rijuhuno wariza shanga madisu Wakomori gamina video tsa yinusha batimbi njai telecharge malheureusement chef video yomi wanotsiti harmaye publication yabo ya husiana na banki ya bulwa ya mbao BPC Banque Populaire de Comores ye Banque Populaire de Comores iyo ikambawa ya banki ya dohamba SNPCF yonde ila bank postali ya kaya Komori ikao ngabo hatambawa ya he banki yo mitsuje wahibwa kofro iyo yenda zayo ye banki yo mfikurukela dembawa ya ka Paris ya ka Marseille ya ka Bulabon sijuban wenji wa hatusi wa Komori rikarundu bahati ribwa konti harumaze harume banki yoban wakati yo asambi kanso shela nai ye banki yo ika Pariban bese hula Stalingrad kanso shela nai ye banki yo ika Marseille ika mahala hunji ye Mkomoraka sahilishiwa iliya do tama pesa banu ye sa Komori ya silota ambiha shaende rengema pesa he rumia yonde banki yo ijai balo wamjo wazali hajaba e banki hiyo lewe inudi wono wende babulu wa shirika
Vanu wadoke bank postali ya hale hoshindo ni shambani. Ilo karibu ne biki ne bank central. Banki hiyo irenuvelewa, ifanywa namna indwa jina, ilekezwa batima, wafanya ndongo za barnamaji za kinyumbai jisao ya kimanga. Ikawe banki hiyo ye mdulonio ulo direktrisi wa hayo, mwanamsho wa hatu wamba hayati, ikawe harumaza rezo sosio si humjua, ya uparo adaika hamadi. Deseba la doka direktrisi BFC. Yo banki ya saya kayo, kanso shela nayo. Hato olo ngabo wambari, hafanya madanganya ngabo sina ujauzi confirme, shakso nandu wata komanteri banu, ario de mana roha, shamin sina ujauzi, izon sina ujauzi ni kaindini, paske njazi ona sina preuve yazo. Shamjoka haka haruma banki ndo jina, haroha, hajahano mewar me banki. Gabo ansoka rasbabu madanganya de mana roha, moi je peux pas confirmer cela, shanga mjokana hakarma banki haroha. Hadisindo kaya nanuba komori yendongo keja kansi haruma majumba mahuyano keja kansi haruma wandu wa jo utazana zijisao keja kansi haruma wandu wa jo huja wakenando haziwenji wakalite wa jisao na nono yendongo keja kansi wari ya wari mobane komori ya wasui haruma banki zinjiza komori jwa kazi baya. Haruma banki reshoka waja banki juzi yanzebwe komori. Ibadilwe miwango itia ikana valeur ya capital ya 1 milliard. Ima pesa ya selewa ne procureur general mwishia. Ibremali mzimba hazamba yabu. Haruma session wana bonge ya kanumeni bana. Wandu wa plie bagaji ngwendo zao. Riwono hali. Ima commerçant wa hatu. Nane ma partikuli wandu mwandwa jimaranya. Mbwaka ushinde bale mna shiunga ende mwehansi homek moroni mriere ngamba hindo ndeba mna abuduka. Mbwaka ubale mna gare ende mfuriza haruma banki fulani mriere nge mna aliali ebaize mwana. Lewo yinungari mambia unuka ya wanurambonde matajiri wa hiyansi de matajiri sindo wandu maranya ye matajiri wasa walimite wanamna yolo patiwa harumaze banki haukaze banki kazi tina hindu. Wandu wenji wafaitishiha wakanamali wonsiju kwa tushindo ramburse ze mali za hao zisababisha leo ze banki bazo ataze reservu za hao zihisa wandu wao pia kwa tushindo patiwa karina wana wandu wale wajivurize wajewambe wabalangongo za nyumeni ritso joint tension hakika ilodi ngoni wandu wabeze wabalembioba wende wajinose ubodo wende warengeze mali wa injecte wazite yabo maudo ndo tsaze mali wabdo mbale shirikali baya haubala ze mali kaziti yonde mana rajari hadharishe holi hondi zora asari juwao harume banki ya mmeni ukaya bibi hayat mwanamshwa hatu daika hamaki na mdengeze hadhari za hanyu haukaba ne matsuya hatu ne mashishi holi hondo banensi ya waswili nga mwangali yao le shirike kaondo walitenda leoli nga maliso haruma ye bati ya securite kaondo isekurize yo ye banki ya hanyu yamba BPC vanu ye banki yo ikana bati ya securite ya kayaru ikawe banki yo haruma za investigation rafanya ikauliwa milioni raru mwezi na weka ufanya hazi hata ye sekurize neze banki zindwa jina za hemiji kaonga nina ze annex hamada inu ya mituja ya vunziwa hamade banki ya mitsami huli matalane bank postali hamade lo harman mjimra jina mafumbuni ze banki za hanyu za annex ye bati inu ya securite ya kayabo ikauliwa 3 million mwezi na waka ufanya ze hazi non seulement waka usekurize banki lo moroni werudiwa sekurize neze banki zilo homijini zahani lewe yinu ye societe yinu jebua wandu wao wa perde marche mwatowa mrenge mwana wa azalilu kumani mumnike marche ya ye securite ya he banki yanyu inu
non seulement mumnika chamwe hansinge moroni ba, c'est-à-dire ye ma sécurité waha he ma agent de sécurité ngwa sécuriser le banki numa ibu wa ilo moroni ba. Na bo mwende mumnika shifro ka ye ma pesa aliwa o mwezi 6 millions. Mfanye double ya ila ya he ebad de sécurité ya kayabo. Ya ritsena ya kana hazizi njira hana hizo na weka uliwa mapesa mashashi. Ya bodeja sana liso shanga oka amto jamba shirika la nyumeni. Wewe mruamba husomo. Ngojuo kaya haruma ndongo za ubashirike kangilo la nyumeni. Ilo wanru jilimite haku harumema salariali. Wanru hazi wanru kwa tsodi za gwa wanru wa mboshe wanru majana marandaru. Wanru wandi sojiheza hajuu. Harumaze charge. Shawanru wandi sambo anuheya. Bahate saleri no wandu tuandi samba ni hata wewe en tant que DG et salaire ya hoke tu gonfler comme ça yo handi samba nu heya halafun sole wa mkena ma agent de sécurité na bati ya sécurité mako liba 3 millions zima jana maranda rumwezi we sécuriser boîte neze annexe za hanyu zilo homijini njema de maitowe mrenge lukumani wa azale bati ya hende fanyo hazi yabo. Non seulement que turdi a renge charge ya heze annexe makanizo parce qu'ambe semzito owa. Chamoroni ba hingyo harma 6 millions. Ça c'est trop. Yabo mtsordi mrenge 3 millions kazo jumabala. Mfama milioni 12 ndizo yali wa harma mwezi. Yode mana nanzo kaiba ne banki numkwenda mafanye hazi. Ilo wana wazali wadondrema pesa. Yabo zentere mjoka uhundarme banki zonga mzundawo je deja armansi maskini. Mlo harma konkurensi ya banki zinro jina. Ikebati ya sekurite ngeli wao milioni 12 mwezi. Monsi. Mbudi mademdenge ya seri. Mana wa azali wa idoktori woi. Ndongo matsu kanizo majamazita nyumeni. Bujo ya buwe kabine medikali. Oseyahe banki haria bwe kabine iho wanrado spani ike abo permana yaho wanro hazi heni jorema ni vertige heni jo swanu wade heni jo fanya jau ani mdosu wanyo wandu yabo yondongo kauka mjaka anyo yondongo ya nyumeni mwiti yao yengu joka ulibarali ngabi mwezi nsujua almuradam joka yoti ndongo nyangu homdenda ya kreye bwati medikali yani yo hamala pitali mwibu wao uharumwe banki yo nyumeni ko morabese atamswa mnukaya ngabo banki lo no andu wao bese ba banki boko ihana médecin wa hao wa hana mutuelle de santé izongizo komori shaho andu créer cabinet homoni wa he entreprise ye médecin yake bala H24 ya do soigno wandu nsujo nga mjoka humlibarali ngabyo no andu yo de mana na juzi soka ebane banki no badinga mjoka hunda mapesa menji komori ibanu za interesa hanu zoto joko dendele harmwana waza aliweliwa. Yonde mana mimi nimwambiao nukaya deja tishangaya tishia heli mahamba ze avantage ze jawi zondu pia ohanda izo hata hunu faransa wando wenye publicite wando anukao mruto na ndongo ala tele hulu ono mulinex hau huono gari huono jawi honde ndawa hule hau telefoni honde hundu bala ulamchebe shabala bo waka ujanio bala huono amenda de telefoni kuilo duniani shawo mda honde ngo hulo dobanu ka honda hundu kaula mkebe ebenge ka hujabo mana mshahatu hudoneze komplima pia za dunia harme banki maikreye hiyo karitsu umenya karitsu aba itibulwa karjajo shinda d'ailleurs chaque jeune namna mademare ngasina harara kaze information razi hunda zi verifie anamrambie namrambie bodai kahamadi samahani wewe no bali mimi sifanya pibumbi mweshele na mrambie bodai kahamadi banki ya ma agent de sécurité wararu
waunde maximum mjoka nawe yabo ike harma mezi ngo alibao milioni 12 narambiwa ani milioni 6 swa mahani zi majana marandaru majana marandaru kado mbili izo ndizo walibao narambiwa pourquoi banki yanzo ikena ma agent de sécurité wararu haruma usiku au waili voire memu hata mzima wakabatia abo ya sécurité yakaufanya hazi yakaulibwa zima jana marandaru mwezi maja mwenda marenga banki yanzo ilibwe dublu zima jana marandaru kado mbili narambiwa ikao yongo ne mwana wa Azali zabarindi nulo na uharakifu ya honda marenge mwana wa Azali wasa medecin ya jebwe kabine medicali homoni pour quelle raison haruma banki kaonga modoma ibwe nyumeni ritso joma clients za interwa joka uhuna ye baba nungo na muhimu omrujabu we banki yabo yabwe konti yabo ya don rendi za interesa he klianga zo joka hendanda ye mapesa he mauduka mno jamaramba jauma bwa pari ye bank postali ya kapari marenge mapesa upyo wakati Azali mwenda zangu mimi nja waswami hata madun swaki ya memana sibohe mapesa hangu sibale karta hangu tsende tsambare bankari kare konti yangu ketso existe njaelewa na abo toujours yonde mekanisme ino de banki zinuwizo ebanu mbabalu kumaninga actionnaire arme banki ino no wana ye mwenye banki nundo narambiwa omuhimu kartu fanya publicité mbi hojuma ya Depute Umuri woyulio ministri leo yehansi wa ukaya yedem riyakane marché yahe construction yahe banki hiyo vanuriza rambilo ka hatso hunde jackpoti harma ye projet hiyo ye projet Depute Umuri yamba wakaya yedem riyakahinisi ye construction yahe nyumba hiyo ikao hata koloneli sufeji hali bahenge na societe waondo wali ngo associé werengazi entreprise abaze marshaba wefanya na monebo wandu wo militaire wo ministre ya ka député yo jana na leo wasango na societe za hawe kama katingwa fanyo fusion warengeze marché wawa bahe jackpot Umuri ramba haihundu harumai construction yahe banki inu ya BPC inu Madame Chouatuga ikahama dialo directrice wa hayo. Bokoma haha kaifanya epibujuzi. Ya jackpot ya ihunda hasaha disenyu bahe mana hahe ngodo itimizi. Vila ya kamili yenda ya bandaye wa hao. Hojuma zahani matije. Uwanruanu vanwa bangu atawawe. Kawende warengeria ya hinyonsi. Ngwanzozi tijojuru wangondo wa banda maluzini. Ngondo wende zao harmale jula mde. Ngondo himo. Harma mabanda ya hahaya wende wa banda wa hasa nyumba hula ili watu joka mrujo yona bahari le jumba Umuri Depute Umuri wa yulo ministry le yali wa hao abwahu ya ngala na hizo pia apari ya hizo warengao hakanga joka mru amando yi yenda waziri juzi wonsi pia ngwati ngoji 15 rono waziri Bakari Mvula na juzi yo juzi yatenda ministri wahe rilona mahamili ya lo ministri wahe education nationale walo greve wenu sikuna mabaya shemru latso la monasa waha halola hada na banu mbudo fanya mnando ngo mratso banda zambani shatinde gogo hamaru wande swaumbio na abo mdungu juo Bakari Mvula na oimri ndini yakunu mjinaye shije yebemba plus ya haihundu je yeba zenongo zinungo ndo nizoje yewo mshahara wahe nguo jeze charge za hingi zoje meshahe nwana ngayoje ye nyumba ya gwanzi maini jaje izo pia nga msingo jino samaji bwana nyasi somahani yebenge zenongo mzifanyo zimu rambilo ka Depute Umuri hasandi sa nyumba za hanimatije washawe manaha hebo juiho hasibabu de zemali ya zunga zinu kaziti haki no komorina bijuse zitwa karina ujuari no lo halini
Ebenge banki nutika ujanje nabe. Yabo njambo mshahara. Yabo njambo mshahara wahe mwana mswatu wo ikaondo ya impozea libwa. Hauke mwana mswatu wo inendo ando mshahara nga mjo ushangaya bala juzi tabaka timili. Tamba mshahara wakati miloro nda utimili. Shaya mbari daika hamadi. Izonga mzambo banu. Il reste vraiment hoja tsenandu wa hundre namna yoshinda justifie. Shaya mbari ngwanzo alibwa milioni 4 hauye ulibwa milioni 4 izo 8,000 euro par mois. Yeyo bomana adamu ndo bemdu joka ushindanshi. Ye banki ya kaya ila ya BFC ila ya tolwa daika haka haruma 4 million za salaire ya kanzalibu. Yo 8,000 euro nsu join ngu joka ulibwa ndini. Almuradi ngizozo shemeza bwa Komori wandu wajue amrengo mnadaki kamtiti nswenda huleta. Samahani. Ebenge kwezi. Iyo ndongo ilo nziro halisi. Iyo ndongo ilo nziro haukabo lisare lo kaba nunga mjomwe nyonyo wa Komori. Zemalizaho wa Komori mjomwa banga mbao ze banki na mashirika. Inu namna yorituali yabo ya kangasi na ushashi wa maarifa mahususudo wa rizaya. Karna ujawre nga zemalizaha tuendaradozi ya habonze. Mkansu kema na Mkomori ngebidu atso hamlo hata ya shindabwe mna entreprise ndo Dar es Salaam. Huzezi tungu ya ushindondo bushini henda hule mnandongo fulani haja ya huzoa na buzi mrambi yo haraka kujwambasi wa manga abara nzori je Komori no balaze carte bleue donc nga modoma ritualili mribule system ya ulinda wafumatso rijeba la mwaru me carte ya hebala mwezaje zahe ya jonde harengwa entere babala kaurume carte bleue ya l'international. Mraja hemna riali wahe mraja munde bala sare ngwatsa busiwa hata mraja ndo mtsaha ndio kabala raka jarejezo aho konti emana mrenge mpatso wa rohanu wende harumaze business wende warate jenso holi yahu wananyasi wahibi wayo basi yakeka shinure jezema pesa rishoke banki bae Mkomori na buhematso harumaliso alalini yewenge mintu kamle hakuwa kwa minja jansa bote shati jani devoile ndongo ni banki ya numeni abulo gari lindao rijue namna banki mjoka henda hauke kishania daika hama alibidike nyingi deja personnel ilo yabo nswanza nivumbwe mji batanga bodzina livumbulo au hasababu lo wanru wao effectif we inji ila harima mji mzima yatso recruiter wani wanru azima yoti banki narambiwa eza ngozi lo yabo nabo kartu menya shanrongozo handisa hambabi Nsujo kapitali kaudo mabua ye banki njo naralingabi shanga bo uziro parce que ngari jua ka deja msam mette bargot harumaze charge mlonizo rien que pati ya sécurité ya lukuma na mati zamba man hokale woyinu ganzo libwa zuhima jana kumena zili no na weya kabako libwa zuhima jana marandaru yo bati de sécurité tsugansi agent de sécurité mzima haumzima bonsina mzimo darini karichuo ne mana wazalati mwandali we mapesa opia na boya kabwaka uliwa mashashana yo hakolibwe matie yayo wewe tawi huwa kaya ngarambi wao kariye mapesa kauliwa ukanza uliwa 4 milioni mwezi harumansi masikini wemru akahunu warumishia hunu harumaza ferizo ujuwawe heri conseiller financier hunu akauliwa ebanu hotsoda wajiheze harumansi masikini rito hunda mapesa rien que 4,000 euros ya mapesa menji haruma madhama na mlo haruma banki za masikini na wandikao ya maklia wahanyo wenji wa wandikao kwa tsina hindu ya weka mru habange na mapesa menji ya haruma mwezi dekange na suima jana mayili ebanu ngo joka hunda interendini haruma ze pourcentage ya hezeto joka urenga heni mru mzima yabo ujoka ushinda ulibe bati ya sécurité ulibe mwana waza aliwanzo yabo bwe cabinet medical omoni ujilibe ulibe effectif ya he masariari ya luloni yo yabo na mrambiye bayo tsema pesa joko dolo hawani esi hashaude mapesa kaonga mjoko dole nga fonction heze entere zila droit zahe ni mrukilia wa hanyu mjoka uzihundo fungwaye ya ndo matsanganye
mrenge mlibo wandu wao muishe banki tizome nge yabo ngati ngo jarje do mfanyani hazima ngema pisatu. Non, c'est trop bas comme et ben kwezi mimi njaja banu gamonoze mesazaho wana amanga mjiliwa boheni mraji manifesteo shasi mimi njaja banu sabote shati jabanu na beze kweli yekanga bondongozi lo kinyume yabo yabongwa jo heya wambe uko otso jojorudi wa hewa mbezindwaji shasi sibatu eni ndongo abazi jobo nsiju ifori do fanya investigation ifori komo ni ritunde hainga mdu joja nsiju ya ndongo za kiserikali a partir ya he banki ya hatu ya bulahu ni abalo ni azali ya kabulani ni Zambia bank postal winju hatu rabo haze mali no na ule ndo malabatseno no na mkera vibarto no hamba karna ule ndo malababa nutsena ngarjoka mamakini rimambia nezijirio ebenge bankinu karjamba nratse wa nane kawa ndwende rujojirio ajewara mbezala wana kanga mandu makili ya wakomoli harme banki ya bulani meninu na wende ye BPC inu na ondewa hayambe rijeri juwe zala wana shamso jokaya ze charge ikawa ndo zilo harme banki inu en terme ya depansi no gizo zinji rahane mapese mara ya wajo konda waya nkesea wende waya hensi mimi ngamono kango una charge zinjaru mamwezi besa mnungu josubiti ambe ngwa tsungojo korume mapesa piyajo kauniko wayehe ebenge wondo pande wona konzanzeni shadadi zeban rambe mwana mshwa hatu kaya rihwesa mgwamana siti nkonyo nzima harimwe siasa shasi ujwa ushiliana wetsi mengo ni mwando adingo kabanuwe poasheo sha kazi jafikira jo zamba ebenge yabo zenongo za jazi nunga ruhambia ubuda ika hamadu kaya yebera mwaitenda lewole jumbalo jitu kufa ukalo jisa ngilona sana ngilona ndohaza jisao ngampropose offre njema zenongo mamba pia zo jisabo makahamba shaizo rizijuao muoni zahe ze depansi no andwani kwaze marché harme société inu ngaziritaho harara rienke mwana wazali ngamtsingo joko domnika ralizu majana kumena zileni mwezi hawandwa hazi wararuwa tsingo jome yabo ngamtsingo na mafanyile mruhazi karitselewa yawe ni mruhazi wanyabo nguli barali ngabi mwezi watoto rawaona bali wale ndugu libazume miraro zume ngomine ngiyabo ngamtsingo marenge banki owandu waja wabaye konti yabo wabidwa hunde faida kwa na uhunda shangwa tsingo wafanya faida ili kwa na wazali na nyuando hazibahi ngemu nyama pesa aja ya tabu marenga maya patso wandu matsabusa mahunda zenter gutsojo koleje ikawaki bumabula jambe banki bana amzio yabo harmani spala hilo karjore je oui c'est la diaspora somahani c'est la diaspora yengo fruka de blokomora bangene boko kabatsimbulo na hindu ngana mna yo ridragi ngana mna hone sama balango ajona ndongo zanyumeni ye mangaya de adabi hizo no on n'est pas là wono pale u wapando wa bilindo pando wa husiana neze habari za husiana ne mkomori neze roho birulonizo kabla ya yabo ngamjoti ya na video banumjo waona ikaoze video hizo amfikuruka ya ibidimo ndongozi nchi ya handaninde ya hatu inu ya aeroport video ila hundu aeroport
Hundo aeroporo ya hahaya. Yunu video ya biro mfumo rakanuo. Shainu ti video ilo na mwezi. Yaboa mangango asuipiseyo mjohao bonsiju heze problemu zilo bonsiju. Gari tambi hao. Gari shemezawe mane manga mkomori ngukozo. Rikamba umkozo waha tudaboro lo hunu. Riremauze besta mamari treto aonai. Ritso jwari fanyeje. Shekari jetse na bonsiju hatu jerengwa nai. Nesirikali. Rudirendo mijinite na rengwa nai. No wana nyaso alo mijinine malaho. No. Utitamotsi hufabwa komori. Narijulu andazi. Narijulu andazi manemanga mkomori ngukozo. Eba nurirende. Garuzi sosu ala haki na Mwenyezi Mungu. Nga mkondo ulime waho wana ama wa komor. Rilobo onzetse na hama sikitifu batangar jo ulile kaibidi rilile. Shangari sikiti hao. Eba nurirende ni. Bwana nyasi bandu zatu. Haukara wolo waziri. Rawolo directeur. Silo ananyo. Wela wahazini ngotoreje mjini. Hujoda honi. Hujaru mwefami. Kabati mrurumishwaru mwe sirikali utina mananya ulo manga ufami. Hatowa na noanduwashe ngabo walo hunu. Nyinyi wanyo unji wa hanyungari juwa ngabo walo na nationalite za Shifaransa. Nyuja hunu ngabo masoma hunu ngabo maeshi hunu. Ebanza bari mdirendo hali. Senale wonga msisoleji swafima na mtabi. Ebanza bari. Handi mdendeni. Ebanu nurel fatihu maana utingo jwa hujae kiasi yaho moto amandawe. Utsorengandwa juma hoto kantuto wamba nrabo no fanya hamabala wende ulona nkila weche au bala ngofikiri wamba Marekani wende iho yabonde mrenda Marekani wasome hwa weche hauwele wawo no hate shinga gereza ngabo waloni nshora hanawe wa ustarabu ngabo wa uzovea nawe ye plasulo nyo yo Dr. Bandari haibiri wonge na doktora we kutinata doktora yawaso manawe ebane mana ulo hali ninji singar si soleji manangar tabi hao nundongo nziro zanongo zari hunda ebandi mdendeni vanwe manga mjuzi mkomori waka hujabo sana eunda sena hashida emana yoshinda afanya mahamitsa nunge haenza ngumba sisi rijahun mrunge haruma hazimbilindani Valangu anzo andiseni bahi mana mshwaho andisia hone mrumisha urudule kezele jando. Valangu otso shelema piotijima ba mapawa. Yele pawa la mjomba hueshele ya endini ya wola huesheleza hahu. Manga mkomori nga mrona unga joko morile unga rihondao hata tanyinga mshanga yao. Zila simbade ilandeze problem. Mrungu jwa hundoando aloko mori ngwa wanene rahanu ando ala uhunenda komori. Wallahi na adhimizo wa nyinga mzionao. Nande manga mkomori londo hata ruanku huu harwa nyama harwa ziwa usakomori hopia hotsoto alile ulo komori yemanga mkomori ngujo komori wabahi ngutsoka hama hatangali jori do mea ni makati nga mziju wao zilade ze kredira zifanya hunu yalade mesha maziro ile pia hotsopanga zenimbare wa hasitsinderla lao no dani zenibazamo haduza tupia za hatuna nyizo ritsozi hansi hate zorawa hara mrumshara mrumengu atsingorenge mwana mshawara shimejibala warende jawa hansi mzaze wa rohalila wa halila zanongozo pia ngende mundo zefanyito yeri mrendeni hoji mlifuanu pia tanywa serikali atsanganyao maana mweja hunu nyitsa wa mkaka mwendo loteli na balamni kwa mapesa mja mfanya sejuru hunu ni uja mjuso wanana ashemo harumaze superpose mtowe mazimeji wanyu harumaze kanape watikensu wangaletele mlala no mshinde mu ekonomize mnariali ola mfanye mbabi yashara mbele mdu msheno wani ebanu za bari mbi treto hali na mweneze to abiazaho wananya suwaju aeroporo bala zevalizita zila tingonda za hata wakati radonda Yemeni refanya zeskali monoka jaka utretewe hali yomengo nweza aeroporo mbira kautambiha na mishana yankudi na hindini noka jake hali insito abi abwa komori ngamdirendo na isi ndo ananyanyi yebano manga mkomori hamrende ni bo sirikali rendo andisa yao leo yinu rijaru mbisa sirikali ngarito pare ngarito zikombe ngaru wa holo pitali ngaru wa ho lekoli
kalitine ndo litofanya izo serikali yabidi warifanye sinde rifanyao rewa haru itena ribe hazin rumono na tajuzito no mjinsu jwa Uganda hubi ngabo mrumzaze mzima yabe hazana za kilapitali ihu za pari pia ndongo za radiology ndongo pia zindu zinja zibe haya bonso shela ula mjini dahu tiono ya gari je kipone zonongo zozonsi pia hale boka bursu zidoto wanato abata jonda ze bakira ndisa inscription faransa karituli ndamtoze bursu za serikali okezonga msingo hulizo wanru yimo mbengeza samniko wanru ahani kabati mraba ulingo sha bursu za Komoro zinji izo kartuzishia hata nabotu kakazitu jashate mwana johunda ngondo terminali bala huna ndo asandi sonjari mwaze école privée wefanya inscription nwenda hula zinongo zahe serikali pia rirengi yena mtokana mbandongo nzimare wa Sullivan juu ze 12 km kare rizifanya uzavoli zarangu Faransa ta Komori za hezelera tijikumena ngabi hantu chabala kilometro ngabi tijwamba samandrabo chaque même ngasina 12 heures za voli au minimum bama katinga mwafanya hata 14 heures ngabo 14 heures za voli makati walungu wazifanyao heze eskali ngono mru ngujo Komori halenge voli nensan hala wabanu hende Suisse hawende Genève hawende Tchinda hubi hendarenge hulende hula ula hotswani ya biye no yashindo ndemba argent de poche abali ya jaru meno walo masiwani mapesa weka jaru mishoma siwani abonyi serikali ngani na faida bo hari yabo haukaya ngabo ze entere zinji yao harme daula ya heze nyishuru wazazatu alovolovolo waruzole vuri hapa balanga mrengo faida balanga rujua ngo aliba patenti yenu wakati wakansi bala yabo deja mundu mapesa kanga njaru mela mera moroni kujambua na zindu wana kantini na jana ola duani no ajane magari no ajane zindu za hema shughuli Rwanda wazire ngashini Rwanda zirenga Dubai ra orabala Faransa Rwanda Turki wa maleho pia sindera heza ye ekonomi ya Komoro wa hezondasi eske zilangari metriviteo zenongozira 15 heures ngoshio 15 heures minimum Ibrahima munyitso inguzambo 15 heures na wanati tiboshaba wala wanati tuanzo shanjwa kushu ha wala ngwa wade wala pia ngarirwa orija uwajohe wandoheze pili za hemalala wanrao pia ngarsanoni mwezire Komoro ibangirende umbaba hanu botswa kwiyelo ho sabonsarmenti ya hatu banunga bandu banuono hama na banunga bandu wabala wazungu jaiho wabwanedi ngabandu wabala wajeni maafrika wandu wajina na wazungu wahijahar mazema shughuli hizo enamono wandu wakaujajao ne mrambe ngubale kolegi wahe weshilizana ngabo walolwani wazungu ngabo wandu nishilianoki hazi weto shambra mimi amanzo mahanino dungo Komoro nduha balaye manzani wahe ojabalaja sebonsarma aeroporo jaila yadonde tsahaye kolea hahe ye wana na wanruhula wala takatsonea hahe ularenge ya wala mbaba miyonde ya hangu yotside ya hangu wandu wandi so shindana kodezire ngo aeroporo ilo tabiendi na mrambi yo banu manzombi bomba balu kuma niwe no wana bazinu karja paro ziona zinu karja paro ziona zanongo zinu banu wandudo fanya za menajima zinu wandudo zifanya sha wanduto fanya mini momukaa narike na tapi ya ushindaranguike eswiri balionde ilo muhimu ndo anruwe jabanu zekoliza hao wakati yo omwekari wonoka ya risanga sinezane minimum ya ushindarisediyo ananyasi wa jovanu ngera ndisolekeze partinu rense partinu shamhatse za muhimu mwaliso jomo wanomenyayi bali bana mkomore yimtabisha ndo sabon sibala ya jonde zekolizila pia zirandi harumwe ye pisti gondo wana na mana nyatsa hekoli yahe zila rongonzi roba Komoro ilaketi haki nebenge ngarishemezao na mdire nrazi na mrihubiri bari lembele ya bwa Komoro si haki zonongori zinyeshi oba ilandini gabo wandu wabala wana uona mriaro amana boshaba ya jabala gabo wandu ikao ze bagaja mezangu azita osutu zilangizo na ilande hamali ya bala jaloze kajaka tuiwona na balema pesa ngayo bala
kejaka harumwe kabini hatiyo suitu abo mna ruleti waho ababa mduna kena ankili wandu mjoko mori nono mrati renge na mkoba ola ruleti aho watemba bizandongo muhimu za aho ambango otosu tudo ambaja unono amdungu mduna baliye ndarumwe kabini mrwabwe yatebo juvala ekango sobonsi omwe amalike vala shamra tsabengu itohula ende hula honde hu rengwazi jata ikake kuiwono pisti uhamaji hurudupwe shuhula upweza ove hakomore asarma situation zero ba komore henu nduroho na juo ka komore ye pisti deja ala kurengezi ru deja ngaziburizwa pisti wandungo harma situation zero wando pande hu abaha mjuar mwezatu nasi wanduzana na mwishe video ti balonga si makini au kabanunga sarma maskitifu na mwishe video ti kabati lungonku nziro wa harima wanduza mru hamade arham mtume sallallahu alayhi wasallam harima hadithi sahihi ngino mlione rialo swali ina ngeona ruwengi tefasiri wa kizungu amba ukaya ngezi nguo ya mbezi amba ina hinduka na shedema ala hasho ezinduza de pia illa rahim itonde mbake haram ngezi mwa uzisa je ye maana utohenda ana msuhenda mpaka unambie zenongo ugwe uzifanya emrugo tinza embake aho abangenda ba euna ugwe itinza haisanai embake hiyo bangu ngamgom sanai qata'tuhu amgom kata wala ubali mtume yamba uka wandu hararu kwa na usabi wa harma le bangu la kiyama shawe gabo woto dunga myororo wendo harma mro wa jahannam mengoni mao qati'ur rahimi de mruyati de mbake kabati mru mwirahanaye wage wandu ambia mtume kaya rasulullah mimi embake yangu ngamwire ndondo shangu atigonde ndana hii non tabisha entirensi amba utirensi ba abongo walisofu la mro sodo fanya aba kabati ngonku amande mbake na woti kusudia sherhe ya ho watoto waba malulun kono watoto wanu aba wao na baiza hazi kwa unaja mtata henge yabo mwanamsha henge wabai katumta malarinhum tunalungo nzikwao haki bumu ما يمتمام بوكايا يمرو أتوندد الزمزة لم تسمع رائحة الجنة يعفهم ببوكانويشيا تكاين ببونده وعرف كانويشيا فنولد له ونرادو هزوان ولونا خير شاو كتوتو ينباي يبني مانيت ndo zungu wa unde malezea kizungu wa ha lady ha eti Facebook ewa نزيرو هاليس وأولو الأرحام بعضهم أي ينراجي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولو الرحم نمرو وذنبك يا هاي يتو كان خير في هذه الحياة إني وينغو يسيناي يتسناي في هذه الدنيا إن الله حقيقة يزمه بكل شيء حين رنغو بيا besemu ishiambarizika ukusudi ni hensem na paragrafu la iliri yelezane mbabi wandu wajue zenongo hili zilio mwishia hadisi ya jiri uonda si hawasi wako mozo uonda si hawasi no wana razale o nemesha hatu elirendao mimi ngamina masikitifu maziro harume hadisi sedi mufti mgwa johum rehema mla zevanu wa jemamba inu haukaya ekane ndo mbomwango lizambi yemmanga yehanze mbanche haku yemmanga mfaransa yehanze mbanche yabonga bo tofauti aho wana razaya ikawamba kwa tuja komori leo haukawa wana wazalo amanga waonao zenongozi jiro komori waonao kakabati mwenje waonao kakabati maji hawabewa waja kadonzi maja one helensi iliyo riwa hukumu wandu warengensi hatubaundu watsongezoa natubao wazia watsanza waridunge wardi waje hizo waja waenshi zatu watire na mbando ngo c'est normal. Chasi hizi
hizo rae shira juhanizo karitu jauransi ngarifanyo pia norike bonsiju haini mwaha makatinga wajawata mdungu joka dondaru komori tizamba banomalu ulangu jwa waha ulangu jwa loza ulangu roma itajazi hii ulangu jwa tahandu ya wadeklara wabaloja hunu ulangu jwa range mzazambali yo jabanu zanongozo pia zifanyao hemi jiatunja sona inja sona hemi sihiri inja sona hema baangwe inja sona heza nyumba wasiri wa hao yezi kombe riti yao yemenje hatanga mwandu wabe hawata mapano ya utia za signalisation ahe eze kartiene mabare ne zanongo pia zanongozo pia womanga rejale oyinu wananyasi roho mijini hani mdunga mabala oneo biwahe ezinzi jazabari jana manga mkomori ya jakomori haka urengwandu haka manuka jambale oyinu wandu wa huwa wandu alomo hazine ni mdu ashindo ajidai hondre mbasha tavaya hondre mnankabwa bamba ike hama hali mdu adonde pwezi javuye jeni kwa shati la manga na umrenda ho hele Joshua bala hwerea huja hutoe perankaba humnika akarjamba hizo shana batsoke mahabayoka weinde mwanama henda simbu hamanga tsoi haja vanwaja juso mji hakeka jafanyeza milanansi ngababuhori alinjao harmwe mabangwe wazengwa hundwe mali ya milanansi wazatengwa hundole fumbula hao ilonga lengezo miji ngari lomba hindo haruma mwezi ukenso lenge jawo dahoni zembenga zitsinzwao zemali mdungu shindo hayo milambaba hambarali shihwi izo pia hasiba ude manga kujwambale swana adami jina zambabani ebanza barindi ni mrumanga leo ya singohone hamendu shitso hindo harumaensi wewe ni homa bango ningo jisizo ambuwa wendo ngo zamana nyo katso anzovi ebadi banuka jamba loka mtsuvaya na banunga bo paria hatu paskwe mana wenda wasoma wajadoshi ndo ujiki muhuvaya hauhuka jamra jina dabo baheola ka huniaji sakrifie mbabiona likubale mbabioli tsihini jabo batuli kubaluke kar jarun baba nurilala dabo rajanesra likumesharunda mriyarishishia ya waha yondo mana banyuko hatarjo ka ujarilale shwala londani ibenge banurija wakati ranzani harmale swala lino manangali ngalisikitisha ule swala lahe manga ni mkomori mleo zonogozonga zimtambishao njamba sonti pianga si maparfum shele nono ngabo wamangawa jao wafanyonai ngabo mangawa jao wabaluvantara ngabo wamangawa jao anzoeke banehela wakajana deheli waloleo waongo washashi shangabo wajao wabalela roho njema yao na banu heni mrohane helahe banunga mwandu waloko muriba ukawono vantara onurangu azali benge kwatsina hindu shotso anza wambeda wao benge narisane baza nongozinu ngasisikitishao emijinge tsambalao hizo kamjoko ananyani ngwajao wakaula mkonsoka vorilone kao shamjibano wanahatutsa ngwajao ngwabalao no wajuhu na rifanyeri la josho la hoa manga riwapare mbaba hanu rihadisisi nao riwambie zendao ho mjini ze proje wajanizo banu ze haziwazifanya bo mjiju rabeneza baki riwambe batweni rakansi banu yembendulo harumwe masandu kwa mji zo baturifanyao ilima udekaru wapara riwambe ukangara nzori wa heleko li warambio kana mtomba biramba karitsina ngwa jojo manaramba karitsina shakar na ujwa hujeni maharudo rengaze maliza hao wazito harume mila nansi rewanyisa hunu mrumbaba mzima haruma mwezi jaunu ngushindo hondi hana na 5,000 euro 6,000 euro halafwe masanduku ya mjia kavidi maudurija wabanu watungwanza wakazwa panosoleri ya msihiri ya manganda parwambilo kana mjana mapesa panosoleri ya nzofezi yuma jana maili na rido sana ritualiliana paske banu hunu mapesa ayo ya onga risufureyo shaizo pianga zohu jahaula ujamaa hu karibu wa uzima shana kunga tsingo wona deja mashuhuli mruhenda atungu chimbo hemibala atsoda mzaza bibi harusi hata bahari balaka jaka hanzendola haumrazu bambaba bwana harusa mde yabala hata haumrongo za kinyume haruma jimbo na wasawe zinata wesabo nsiwela lawe rohorana yaborele oka yabwe mfisa baloziona weila namna ya henga dabu no manzano waka ya kauti chirongwazo nongo izobano harume mashantozi wa atweni swata kwa leo harula ndo mala hulo slogan hula ndo mala ndo atsahau nitika waida kaho rwale jimbo hundu mndu
rekamza zabi biharus rekamba babi biharus rekam sujua jambo kaba ne mwana makaja kanze ndola ino akautina fitina bole jimba mtsanza limwendelee sibutu mambo kawu ntsindo usiku banu kwa furaha ngo parwananyu hongo paroyensi wejaku we shabu shoko zao bode yao wafanyo jau vahema udondola ende tsabalenso abilenga mrudi mwambe zindo ajindazi izo pia zenongo izotsi wananizo banu hata ambese banu ngo afikirara nzoru wala tizeri zikino sikesto la tsariziki nga mashantozi banu woko woheza woko alonja halmaza aferi zinu za udore nge majimbo panu amfua hata jimbaba kutulo na nasansi la ubanga mwana, la ubanga mrumme, la ubanga mrumshe, la zila famizaha turika udozi jua hasibabu de majimbo yangu wabuahilo adhimu siso wenchi sukansi nsuahe shuli ya boltol jerishe kabilahi harmale jimbo rishe mbaba ahe, rishe mzaza ahe, rishe de atari za ahe, rishe msomo ahe, rishe jao izo zinji kazijado ambari mweshindu wansi le jimbo uilolo tsovumbo wa jomba haho livumbo wa nauma haho livumba ya kabila haho livumba wa mji walaya lo inatanga wahezo wa jimbo banu kutujwa tebana haruso lala mjini dahubi kutujwa bibi haruso lala mjini dahubi haukayata wa johandisa balango wa haruma slogan na upana mfua hata kutusha valoriza wanru wafanya shughuli zibanga wana wala na bala wala wanawaza wala walona athari wala waharma miji wala waharma malaho riyanke benga mtsingo jombe histoire ya homjula naho wana wano no msoma hao no mdungano na hindini nono izoti ndezitsa hao ebala jimba bange na faide ndinaruma mashuhuri bakero wakati salimu ya kaudotu nge majimbo yano no ananya ya kitwarabu ya kishughuli yano ba umumru akahushia ndongoze kanzi shanyu wanashwa hatu kartumla tizanema riziki na mkena muhatale buwaze zengo ajibi wao ngwazi nao shaika mna ujwa marejei madohe zala majimbo makaubanga ze fami makaubange mwana ulolo awanduwe kangwa weshiyao wanduwe shindawo mnikana buyahe hata joko ndarumwe majilisi ya hahe hawo mtodaho ni shade jamra sangu juwe bagari yahe bwana harusi na bibi harusi walola nao abaha ino hata mji kutu juwa walola landa shao muhimu ngubuitilwa watulesi loga wandu ajuhe wazina ya temapana wao kabatsu konsieshie ebanu nga sina donc izonga zinji yao harume kadroi izo pia zimenye ya kulturi ya hatu idanganyi wa wakomori katsatamba ndrongo ila twarabu ya shikomori zanongo zila pia zihisa abango ndo alma twarabu majimba konseride ya remao na banza twarabu za hale wandu wa mijini wa utunge majimbo wabange shughuli wabanga bana harusi wabanga bibi harusi mamsuambezo watu yona ala hongomeni majimbo ya Abdum Haji mruhi seka hele twarabu ningu isho jimbo la Abdum Haji haula fundi zeleo haula fundi Athmani mrabili mruhi haujafar Sharif ngulo olo ngari mbushirao ndona njema fundi Janfari haile yale mjini Tsujini mengon mwandu wa kombe wa he twarabu ya shingazija hale mraka hushi ya kahonde twarabuni aba hainu na mwoni wenda twarabuni nganzo jimbo la gwagwagwa paske wan deja wan razine twarabu leo kutu wana twarabu ilo na valeur ya shewo hamande zo twarabu zaka ujushilwa mu mijini sha zodeze majeni ndo ado yabo c'est normal donc wabejo ka ureme fuare me jimbo la gwagwagwa hata ba twarabu ngabwa kawo wanu ma artisti wanu waheze concert ndo werema yonde twarabu jona bakembabiza wandu yabo nazila twarabu makahono wazewa hatuna miko aju nenda mna yozi na twarabu zo abazila wahale donc banwandu wakansi banu kwa tushinda waono kabanu ngabonongozi njira perdre armaze valeur za he culture ya hatu risali la tsaswafi ngasidingoni hale zingoma za shingazi jazini mamso jodore jo hatu minga mono Kongo meni toujours wa conserve mbabiyo armaze shuli za msujini nga mono wazaze machama hao ala toujours ngaona zila ndini zila za shingazi jazila ngwa tsingore mabo no heze majimbo hao woko adoka za zinu za bahata mukumbi ngware mawo eshingazija serari wanraka zozinu majimbo ya gwagwagwa nabaha shanga muna wabaha izo pia zilawa na yonde ya do valorize yevanga kandu wondo hama wabalaba na harusi wondo harumelele mama wandu weshia wana nyabo wavumbulwawo ye family ni wandu wakane haibaila no izo zihisa abaha ifo kuchujwa ukumbi okanraka za jimbo wazine gwagwagwa kuchujwa lele mama aba na harusi bibi harusi okaza jimbando wazine gwagwagwa pia zende hamsa kwa mrufu yabo c'est normal wa solidaraja jiwawe culture rejedingoni kamtujua ngamtikiru kabala yori modernizar mangasama de Afrika de mane Afrika baha wadingo ngaze ndinizo wezina parce que renge ze ritmu zao reziti harme majibatu ribe hamsagwa yabo mimi tsanzande generezo kana arsani ranzani samahani bale onunga manzondo sima baza message maneno sujet lo muhimu
ngarisane ranzane ye manga ya kene plasa ya balene maste ya hene shoshahe ya ulokomori bahi ya jokoinde mana manatsu mona benge kwela bahamdu gushinda one mreni mwaha yonar shukuru Mwenyezi Mungu manemanga mkomora ka uhomo huja yoti furaha ye hijangu sojondu majando bana wonji wasawafu ye hijangu jondu hurwabu yoti bora shaba hamdu gukuru biona kabulende yaone ya mzaya yaoneze famii gushinda jaono kama ngamina mwana mshwangu tso imauduli ndo rebaki ye jahu nguro fikira yo furaha nku na ribaki no manzano bemanga mkomori nsujwa za barindi ni shahari nde hashiengo hakubo nsiju sepa que le wainundu kana u hamba mduka nkom na perankaba tso ya bemiyonga mina yohunu no ça arrive na bonga bishukuri yabo Mwenyezi Mungu ya jahilia mawasudina jajo babo ribunguza zila tangabu shanga bo zenziro kwa banu ndongoti ndova bahi banunga bo zenziro na ndo anzo aba hizo ndo wasuanye nande shule hijatsungo jokorodi unlinda ukeke manga kajaja karitsolea nande zadu ngabo za ho anzo wasomesiwa bahate mwane wa holo komoro nongo anzo kola jile manga mzaze kane problemu ngo lindo le dalo lile manga ilo dala ordonnance ngebe ho France je hulo ija yabo narititso hansu karine hija goshindo hundoko tu uvaya hundusiru uvaya hubaba jau yabo ngabo ngasi sawa kubaduka banguga minomzo mziro wa hele dahonaro aya nulogonze haukaze nziro ze hija kutubiwa mba abuti shinditi kingi ya tifanya jau njamba kazi tufanya banga wafanyao ngabo malaho washindo wajaranje iho gasina na nyasiru wa shukuri yawa kamre hijango nokaya mwanama wi hashinda jan sortise malgré baadhi ya heneze nongo ya lunionao shatso ihajadisi zemba nyumba hajiwashia hafanya jao ilama katiba ungetao rohombi wanralo banu watsingo hanza wenda komori wende mlandra tsokabala udomwerea we mjusa umambo kefanya jao shakutsa nzomone ya jipulengayo bo yakange bonsi juna tsokaboila haho ngabandu alo hali jabukonga bo washukuria wakabo hapa muhima shawo washashi sho wenji watsingansu karibala bonsojo jwa bo joshinda wende Tanzania uhule telefoni hau joshinda ulawe banu wende zaho Dubai uhule telefoni uhule zenkaba uje ubambe uvaye balaba hingasi sawa abone dorongo alije bala mbeba alishia herulo ndeli ndoleo ngotso bambatsi bamba balizongo kajesiza yabo yezenzi ya zamiji yeze lekoli kwezo anatu dwasomao yeze l'hôpital yeze projet farizi fanga war memiji kwezo mangaboro ya sedawe nsika milingo jomji ngojo mraya sonongo zopiare hijalo bangu wa animation shangari joka leo mru fanyo shuli ya koli onde milwani manga sheni mru wanzo agende ha maisha ya kana komori wate ngada henge tsingo ujula ukale jelo wilo ngali tsingo signifie nendo ola mema tangabo ambonrabu jabo kwa tamanga mwishele jabo kwa tamanga showa manga wango na rezondo jina haukeka wajire mebasta mama hunu waje besta mama wende wawaha walelo wana wafanya nizofanya ilayonge tsingo kande ndola na yo haki haukawa ndo aloba zimajwawe zo wafanyao donc wabole weneka wamba na tsondara toweza mjekabo zibuha ribakineza aturi jambilie zono kwa kawa ndo njile wo inungaruo nao heze tabu za credit nezenongo azifanywa bonsi jubanu yekawa ajanga monao ze valori za nyubazi wa haono wa mangale wo mijini ngamonao ze meblo zitulo harmema la hole wo mijini wa ndo ndo manga mrungu shangayo kula ndo bil falaki mrianga la siwono nyumba sio chola mjini dahu biti shangaya kula ndo bil falaki wala ndo ndo manga mrungu waho pale na shato ikao hata zalika tushindai waha na olamdu loba nulo harma menaji wala timdu fanyo hazi banki olamdu lo harma menaji ebenge kwezi watukufu sokaza jerongo mbabili relezane baze ngongizo nziro ritsende hule hakujuma ban bale jotongilo jinji shangyo namna yolamnana kari lamlane harmale suala la hatuno walo komon ranzane rikoma bangweni ritsabwe wazima risakarihe nrenganihe kawaida rakaniori lawe harmaza feli zinu banga zirisao ngaziminyao kazitu ni kakurajo wananyanyi wa joiho si wananyanyi joiho ngarkwar matabu ni mloi wabani bien sûr wandu asane wadu anzana inshallah ta'ala Mungu njori sedeza dunga habo abata mpakanda bonga johonana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na mbushani mfumbili njema na upartaja kwa direct yenu ya bonga johonana mwezi jao marhaba menjoa shinda wakansi wadunga asantum.